Salam alaikum. Alaikum assalam. Mutawiri Yiriwe. wangejeje hano Iremera magana he? hariya hirya y'umuhanda w'amabuye hari akabari ku Gisimeti. Yego. Hahandi umanutse uhandi kuri wa muhanda w'intu z'amabuye. Aho ngaho Hahandi nyine hepfo kuri hafi kwa etage. wirenzeho rero ku kabari gahari kari gutwika muri iyi minsi. Niho ugiye? Yego. Hariya rero. Hariya ugiye kuma inoti y'ibihumbi 3. Mutavuze Erega rwose wa mukobwa we. ese igiye gute? Ntabwo maze nuko nakubonye nkabona uri umwana mwiza niyo mpamvu mbyemeye. Ayo mafaranga umbwiye ni menshi. Ariko ubundi mujya mumenya ukuntu isasi zahenze. Ngaho ibaze. None se wowe uzi ko gukora amafaranga bivuna? Reka nkubwire. Urabizi ko 2018 esase yaguraga inoti y'igihumbi. 2020 kugura inoti y'igihumbi na 500. Ubu ngubu noneho igeze ku noti y'ibihumbi 3. I don't want peace. None se ngiye ko nkubwiye ngo niwanyu ngezaho ngeza. Ndakubwiye ngo ngire mu mibare ya essence igura niki. Wewe ni wumva yo nguhaye bitavamo mbwire nigende. No. Ngaka nkwereka. Aha. Gira 500 ugiye mite nkujyana. Ndaguha 2. Inoti ya 500 mite nkujyana kandi makugeze neza wishime uko bimeze. Niba utagira 2300 ngayigendere none. Shira umwuka wanjye nkoresheje magaze hano n'umwanya wanjye we wambishyura. Why are you running? Okay. Ntacyo ngaho jya tugenda. Rero tugenda ariko umenye ko menze rwose kabisa. Wetin be this? Jesus. Urira tugenda nari. Jesus. Akicara neza. Nza kwita. Nigera. Gira he. Ase mutayi wewe waje ugabanya ubwo bwanya. Oya ariko. Ese ubu ntago nicaye ntago uri kumva nico. Ariko reka nkubwire urumva. Iyo unyegereye nibwo mutigenda neza. Ntegereye. Nyegereye Ntakwegereye se ntiwagenda. Koga kuri mwiza. Ubu nta nubwo nahita ngukatanwa na kujyana no mu rugo ukareka ngo warugiye. Njyana iyo njyana ibindi ubyihurira. Aho ushaka kunjyana he? Ariko batari biraya koko. Yego ye. Fata hano. Gutya. Maze tugenda tumeze.